Menta kasingin keren syapang ki katu kat ni ki basngau tenat. Kata kelong syapang ke balang Katolik, bat ke balang Protestan. Ini apa itu hang nudon kejeng yadai ni kejeng yaper pedang jongki. Ke balang Katolik kadon la katan rai na room kumbalai pau idi. Kata hadian kejeng yap ujisu. Ke balang Katolik kasyim milade kum kejeng petang ni ki hukum kiju. Bat kejeng hikai ujisu keris ki belah penhiar pateng ki apostol. Kabalang Protestan kawai pat kaliang kapsyam lambi tat aduk kesenam si hajar sang sepak khatnyo. Haba Martin Luther balong uno hikai niam na Germany. Ubala sedang ni kajing penkelan niam kesenam si hajar kendai sepak khat sau. Kani kelambi pedang kajing pembestu jembut bat kabalang Katolik. Luther bat gendang bu jong kelai khlat ya ilai no la kalenti kabalong Persia kajing hikai tenrai. Apostol jong uji sukris ubalong hakrukom tenrai. Lanyau yu kum unong yalam ni upu benekong jong kabalang Katolik. Kat kum kejinget Katolik Petrus ulayo ya usyabi syaka hima ki bendang da kabah pelong ya unong yalam barang badu jong kabalang Katolik. Martin Luther urip stat niam na Germany bat profesor ubah sedang kejing ki Persia kabalang Katolik haka sepak senem kabah akan riu. Bar ya lanyau ku unong yalam benekong jong kabalang Protestan. Kabur bahkan yang Katolik ke penenkam kembunsian kadai kading pena. Kading pena kadon ni kador di ujisu ubalah sak nar pena kum kanong rim jongka. Kadak kasyakri kum kajing penken mau men kapor. Ni kajing syak sitom bat kajing kenya ujisu na kebentak hip-hop jong kalong beriu man beriu. Ki Protestan duk gidon kadak jong kading pena tangba ke bom don pat kamet jong ujisu. Haki kalong saki ke penpau kajing bi pat ujisu. Kadak jong kajing job jong ya kajing yak. Kabalang Katolik bensian ka penpau kajing krau bat kaburam ublai. Lengba ki mot kajing duradur, lengba ki kanatang juki dukut bat kajing jah kajing im jongki. Di balang Protestan ki long mar kongpong. Kim dah pelet jing bot tan ka kam sena ne ok syurup. Ya ki yeng mani ne ki jing duradur. Haki ki kam pelet jing bot kajing senapen internet iki pulpit. Ki kam pelut bun kajing thok bakut bat kajing yalak bani ka basna durmot. Ke Bible Katolik adon nyau pelai teliki kot kentup ya kisau pun riu teliki kot juga jutang barim bat ki ar pun nyau teliki kitab juga jutang batemai. Ke Bible Protestan kadon riu pun riu teliki kitab ki badon kanon jeung kiju. Ke bala pelong daki live kundai teliki kitab juga jutang barim bat ar pun nyau ki kot juga jutang batemai. Ki penduk no ya ki henriu teliki kitab juga jutang barim. Hakabalang Katolik uleng do ne upadar udai unong yalam ubalik bat pendep ya barok kir komlek niam kentup ya ka sakramen jo kajing penyasuk apa yang ubriu bat ublai. Hakabalang Protestan ne ki menteri jo ki pastor kidai kendong yalam bakenjam sim kini kimlong kum ki padar Katolik namar bayaki lasyak man syukurim bat bandon ki kun kikti. Kabalang Katolik kajule ya kajing pelapop lengba uleng do apok kesenduk jo kajing pelapop. Kat bagi Protestan pat kimle ekani hendai ki pelabek ya kapop jongki direct se ubelai bat kemit entiru ya kajing map na u. Katolik keju penenkam da ka ombakut kum kajing kerku da ka ba uleng do niam usenret ki runget bat kitar kum kadak jo kajing penkentang iki. Ki penenkam ru ya urusari kajing doai jongki. Kat bagi Protestan pat kemju penenkam ya kilat kenjamet nak bentak ke jenggerku. Ingat bah kabor ke jeng duai ban wat ke jenggerku ublai dak ba pen i ke jeng yadai ke babet bat ublai. Kabalang Katolik kabuk lai teli ke himah ke beneng. Hadir ke jeng yap. Menengkok nak bentak kitu gi bayap ke jeng long jong ke jeng ai. Kadujok nak bentak kitu gi bayap ke jeng long jong ke pop ke bayap. Nak mentak itu gi badang don ka jaka jong ka jing penkut hasua ka jing gerung sepeneng. Bagi Protestan pat tinget tanya ke beneng ka dujok pat kentat ka jing bot jong ka jing penkut. Di Katolik hanya mandi jong ki keju penen kami kar kom ruai tan rai kepada ki sepak senam isur jing ruai gi basuki kinjai bapan mi ka masiem lengba ki tiar tem tan rai. Kat bagi balang Protestan pat di penen kami ki rukom tem ber ki rukom ruai bementang. Kum ki pop ber ki rock ni mani. Kum kini ki jeng ruai ki bapan ki mensi maju penslo ki para banget men pelong ki jeng mani ke bakmen besong shit.
Kabalang Katolik kadon ki hendriu tuli ki sakramen. Sakramen jo ka jing penbaptis, ka sakramen jing penskem, ka sakramen jing penyesuk ya ka Eucharis, ka sakramen ka jing ketiu kurim, ka sakramen jo ki bapang. Ki balang Protestan pat kedon arteli. Sakramen pembaptis sebab ka sakramen jing seng. Kabalang Katolik kale ya ka baptisma ya ki rungai. Aduk dan kelung ya ka bala pensionong rim ka jenget ya ka pop tenrai. Bat ka jingmut jo ka baptisma kalong bat pengkut ka mensi bat pelilat ka jing penim. Kat bagi Protestan ki penbaptis tang hadin ba ubre ulale ya ka rasimet. Ban bu di ukris. Kisim ya ka jing penbaptis kum kalak ban yok jing penim. Handai kum ka jing penapat ba ya ka jinget ba ka jing itu bat ukris. Kabalang Katolik ke ketup ke babun ki sengi kentang bat ki bakong sentam kilong ke Christmas ka jing kaya ujisu kala ay ka ayom ka jing kala ka bambut kebayalam syak Paskah ka jing bi ipat ujisu ka Pentecost ka jing wat umensi makhut bat ka jing khawai niam jok kiru khut ka jing raki ya kiru khut bela itu da kabalang ki Protestan ki pelek jingbut aki arteli ki sengi bakhut bukongsan ka Christmas bat ka Easter ka baraki ka jing kha jing yap ka jing bi ipat Yesus Kristus. Harkum ke khana sumari kabalang Katolik kadon kumbasi kelur tam kinong but aperthei ka bapelong ya ka kenhon Kristen ka bahia tam kinong but juga kidon setelah aperthei hakal lagi doba Europe, Amerika, Afrika bat Asia. Ki Protestan kidon kumba kendai spa 4 million kinong but aperthei bodok kawai kentup Amerika, Sydney, Europe bat genta jong Afrika bat Asia. Kabalang Katolik kadon bun ki pai denget jong ka ha perasu kabadon kumba sispa 4 million gut namar ka jing yadai jong kabat kepo syukar la kepo dai pai denget babun jong Protestan kadai United States kidon kumba sispa 1 million gut Katolik utit Bible nang tak ubuk bahai ka klem puli haduk berkenda betul kat bau Protestan pat utit kat bau Protestan pat utit Bible nang tak ujiet man puli tang-tang ibenta iba usngawi hap ilade.